seachtainithe ó ard O'Neill in LA. Agus gach bliain tugann siad san gradam amach do Fuair na Gaeilge. Agus mbliana tá an gradam sin a bhronú duine de orin na háte seo. Tá aine bhaidegam an duine seo. Si teanú cá. Tá aine anmhaidegam an duine seo. Agus an dráchúir hítar na brúisi slíonn seo nó na gradam a bhronú. Well, Tazza Garina Michael and me ancestors in Shaw, Neurosic Dervla. Mission Chart, August Luther and Dawn Arms, the Abbey in Shaw, Mission Brundu Specialty Show, the Anna. Dervla into town to do some more needs and leaflet, severely, what is it? August Nurvin Janu Ober, Fanya McClare at TG Cahar Cosmo Opry Daniel, Tashi and could you more August Bishop Gaelic, August Binchik Ashtru, could you Oran Foster at Taffin August Overla Gaelic, Augustin and Doy to Rabbit Kjol Gaelic show. So, Neil Arch, Abbott in shopping, Argus, Conor Gaelic LA, Neil She Abbott in shopping, August, a couple of Falkland show, a screeve sheet, so we're going to do a real man. Urs of Leon, where Conor Gaelic LA and Gradam Shaw are going at Anne Digris, I think it is. Yeah, Jesus. Son Gaelic. Sadaition are ways of free of our law. Then Gradam tells you go mine with Derby, gone doubt. Agus to make Kinchico Derby, thief here go more than rain lua, scanning the Actonailig, and Lar and Hula. Agus Leon, Agus one and our grave hain, a land usage as now you're talking, and Leon Sakacha. Near a Dordy Bay and Trophy Shaw, she just listens very heavy. Sura Bihagam, Cape with Trom of Issue. At Ni Heglam Smeacher, a Vineyard Bay, at the Fortuny, then an upper on TV than home. So, there that I may just answer the venture night. Casa war March couple uur, agus tegen se tamahod kuliaki en seo on rang painterachta vi ma janu vi na shaftine, agus smai se ver kalon, ach stoi gro just sweet you is kevelon der dag ma fast mar bunchar level la kursi telefische tamars mooi en seo ni ro ma ha haste. Maar die post maigam, agus dúirteal am bhfuil ortan tá locht bud she flighty. She came off the dish a gobar telefís, and he shouldn't that you what that have all of him, agus fríd postally defriúle agus an cion bhí ard cantin nóiche na an scheme sinna cahar a tá hain agus mhóileachaí maie I ganasir. Agus tá géirí go hanmhailis, tá fad scanan an Gaeilge ins na Pictarlanna fud an dón, agus sin rud a bhain muid amach ó 2016,
agus is dócha an ceann is an ceann is clúití na an Colin Cuin, ná the quiet girl, tá ma cinse go fegi go leoragah, ach just le rá, tá na scarin fan sinseoir TG Carr, gur seas TG Carr léir agus tá na scarin fádom. Ach ní rom súla bí agam le seo, ní rom súla bí agam le ma chara Daniel, a men seo agus gur míle maigah as a hacht, agus Daniel gur míle mai agatsa as a men seo, agus tásúla gom nach bhfuil dadí facha lára gom ach Siobhan rascal agus ahamlaine eile na just gur míle maigah. Joe with the board, Sean Montmayar. Yeah. It's going to be mine. Okay. Oh,